E re ke bone ditaba tlabe ka feta ke dilo tše bohlokwa. Soldiers will start monitoring the streets. People will not be allowed to leave their homes unless they want to buy food or visit the hospital. Eng? So go ra gore ke tlo palela ke go bona Grace gape go tlo ba boima. He mkhekolo, tsela e lebile kae? Ke ya bona mogwerake. Mogwera gago nako ye gane ga wa bona ditaba ka frugo. A ke rate maaka so nka se tsogile ke bogetše ditaba. Mokgekolo, tsamaya gae. Ge ke sa nyake o tla ntirang, ke na le diretse. A se diretse ke di-rights. Baby, ge o bona ke be ke sa go founele. Madimabe o be a nkwana password ya Wi-Fi. Babies, ke tla go rekela Wi-Fi ya gago. A se Wi-Fi, ke Wi-Fi. Ke ra yona yeo, ke tla go rekela ya gago wa šeba mokona. Baby, Wi-Fi ga e jewe, re šomiša go tsena inthanete. Gape rena re re tsebe dilo tšeo tša lena, re tlwaetše go ngwalelana mangwalo. Baby, ya re tlogele tšewe, o tlo mphaneng 10K yela. Ke tlo e romela ka Babies. Ke kgothile eng gane? Babies, can you hear me? Babies. O e dropile. Nka se jele ke ngwanyana nna, aowa.